page 242 et 243 ka tafsir al-Qur'an de sura 12. Wama ubarri'u nafsi, mimmi wonal mi do wawi dandude hoore am. Inna nafsa ande no wonki la maratun ko ki heewi ki yamirgol bisuyi ko boni illa ma rahim rabbi sona mo jomi mun yurma ya Allah yurma lammi abdullahi kala ra wonki ankin fawla lillahi wadugol ko boni amin. Inna rabbi andu jomi ghafurun ko ya fatodo rahimun ko yurmetedo. Wa qala al malik lan don wi tuni bihi addanela ma astakhlisuhu milabina namali nafsi hoore am. Dun do foko wadi dun ko baylan do soko don warano deputebe natube hande ka palais de peuple handel mardi le 14 janvier mardi le 13 janvier 2014 wattayili daron luwaji onon kadi di wado ton ko tata ko moƴƴandi dina men kan moƴƴani development men o moƴƴani leydi men din jange copier annabi yusufa falamma kallamahu to mande o yewtuduno e makko gala wi innaka an al yawma hande ladaina kamen do makinun ko a holido aminun ko a holido ko gotum gala wi ij'alni wadan ala khaza'inil ardi ka horejo ngaluji leydi ne be mana ministre de l'économie et des finances kon wadi siminni ya no man don inni ko baymi hafizun mi do hunji fi dun don alim mi do andi e yo jaka sa janga fi unden anoma mande aja hana jabude ko teddungal ministre be lagine wa kadhalika kon ni makkanna men ni binirani li yusufa fil ardi leydi ndin yatabawwa him hoda minha e mayri haythu yashaw nokko ka fala nusibu meden hebina bi rahmatina yurmende amende man nashaw mo meedi wala nudi o men yabata ajral muhsinin baraji moddimbe be wala ajrul akhirati wallahi ko galle den kala har khairum buri moddande lil ladina wonande ben amanu gomdimbe wa kanu belati yattaquna hibe hula allah wajaa ikhwatu yusuf nene gotobe yusuf ben ari ma ben gotobe makko ben fadakhalu alayhi benati kamakko faram fam tun kanko anditibe wa hum kambe lahu wonande mo munkiruna ko be fayto be be anditali ولما جهزهم باه بلني بجهازهم دول مبدن قال يبيتوني ادنول لم بيخل لكم بنغوتو مون نene goto mo min abikum imorde ka be mon bi mana musido mo kafudon baba o ala tarawna eka on yal inni min o fil kalam de hunnude etugongol wana min khairul munzilin ko mi moƴƴo wernobe fa lam ta'tuni be tedungal mention adana li lammo fala kayla lakum haray ehtanegol alana on indi ka ando wala tagura boni wata on battola e ko kanko tulle ka duniyede nyametende nyande qalbe sanurawidu anhu aray men dabbira fi makko abahu ben makko men etoto awalego no men hettira mo jungo ben makko waynana men la fa'iluna si Allah jabi wallahi min huwa ko halduden kon wa gala wani li fitiyani hisuka makko gollo makko ben ejalu watte be da'atam coggele mabbe ne fiiri halim ka der dolle mabbe ton kambe be sotta nyametedo la lam naga sagambe ya'rifuna habe andi taydum idan qalabu sibe hoto ilalim faade ka be ngode mabbe ne la lam naga sagambe yarjuna be ruttoto be arta dissamola na do hino don kadi falamma raja'u to mande be ruttuno ila abin faade ka be mabbe qala be ya abana ko yo baba men he munia sakkama hadama tongama minna e jungo amen alkailu etoy gongol simen yaadale bunyamin farsil mana accudo yamen akhana musidda men on bunyamin naktal men etoya wa inna min lahu wonande mo la hafizuna min renaymo waylite qala wi be hal amanukum tawsimi holoton alayhi e hore o do kadi illa kama amintukum sona wana mi holorno on ala akhihi e do nena goto makko min qabilu kadi fallahu kala khairun hafizan buri moƴƴude reno yalla renan o reno wa warhamur rahimin kanko ni moƴƴo yurmetedo walamma fataw baabe uditi matam dolle mabbe den wajadu be tay be do'atam coggeli mabbe den foppo jakaruddat ilayhim ruttitama faade mabbe qala be ya abana mana baki konno men dabbata hande kadi hadhihi bi do'atuna hino ay coggeli amen ni ruddat ilayna di jonnitama men wana miru ahlana hino men wurna be ngure amen den wana faza khana men rena kadi musidda men sakidi men e makko wana zdad men beydo to kadi kayla ba'irin etande embere ko babbarondoto dalika don do kaylon ko etande modi yasirun newi nde mettapi kala yaquba mak lan ursila mi akkidata mo maakum wondude mo hatta tuni ha addanalla mawsigan ahadi min allah imorde ka allah wonde hon dum la ta'tunnani bihi on addana ilammo on artirana ilammo illa an yuhata bikum siona kala ko wadata mo hubido on fo wadida on fo nde wotere ton falamma atawhu baabe addani mo mawsigum ahadi mabbe ndin qala wi aw allahu allah alama na qulu do ko wolden do kon wakilun ko reno do ayno do
wa qala ya bani yakono e ɓiɓɓe an la tadkhulu wata on naatiroy do min babin wahidin e dambugal gotal wadkhulu naatiroy min abwabin e dambuɗe mutafarriqatin sertude wama ughni fata dun cano ankum e moɗon min Allah e morde kala min shay'in hay e hunde inil hukmu nyawre nde wodanal illa lillahi sona Allah alayka kamakko tawakkaltu on komi holori alayka kamakko falyatawakkalil mutawakkilun ko holoroɓe hani holorde walamma dakhalu tuma de benatuno min haythu amarahum nokkono yamiri be non net abuhum ben mabbe amma kana la taki yoni no donki anhum mabbe min Allah morde kala min shay'in hay hunde fere ko waddi don kon illa hajatan sona tun haju fi nafsi yagoba wondo ka wonki yagoba qadaha mo nyaawi dum kono le kadi nafay nafuno wa innahu yagoba non ladu ilmin ko jomirado gandal goy lima allamnahu immorde ko min andini mo do kadi kissan janono do walakin akthara nas ko hewde be la ya'lamuna be anda walamma dakhalu tuma de benatuno ala yusufa ka yusufa awa be takki ila hifade o takki ila hifade makko akhahu nene goto makko on qala wi inni min ana huwa ko min nene goto ma fala tabta iswata suno bima kanu sabu ko be lati kan ya'maluna hibe golla hara numéro téléphone ji kan noddoton no humpitagol qissaji din e email on ko elaji abdullah kala@yahoo.fr numéro téléphone ji din ko 628 60